Whakaalofala ia te ke mga hoa whiwhi nei, hanei hata tūru tō wala tala te tupu ke lata ia mua ia whiwhi. Whakamua nā kau whahikianga ke he tau nūmela mai he awhaiumu kua mole. Koe mauanga ia ni ke he ono e tangata ko maua he ngā ko visi moe nonofu puipui ke he tau mga honei. Ko lau tulu nei koe tau tangata ne kua nonofo tātātu ke tau pāsese ni umai ia he wakalele he tau whā he tau pukua mole. Hanei esta pawehi me do wala tala ia. Koe tuanga he tau numela he ngangao tali mai he mahina masi he tau nei, koe toko ua flumahiva e katoa he tangata he motu ko maua ke ngangao nei, toko ua flumatolu ia lau tolu ia ko malolo, mo e toko ono lau tolu he mga nei, ne ko maua he ngangao me no nofu pui ai. Tolu la e tau matakawi ko i loa koe tau locations of interest, koe whale ngangao Niuean, koe whale Penisini Central Services, mo e whale koloa Swanton's Supermarket, koe tau matakawi nei ne ko watu ki ai a lau tuko ua ne i loa ai ko maua he ngangao he aho whaiume kwa mole, ka mata he aho hongflu maua ke aho hongflu malima he mahina nei koe aho ua ke he aho flaile he whahita kwa mole a ia. Koe whalu he tau close contacts he talahau mai ko e tau tangata ngahua he whahe malolo seno, mo e kua no nofu puipuia e lau tolu he tau ngaho nei, tō tau se tau sivianga ha lau tolu tunga ni he tau whakaholoanga ko mahani ki ai. Ka mawhala i tau sivianga tō liliua tō lau tōlu ke ngahua, kai tūmau ngaia ni e whahele ngangao, mo e whahe malolo seno ke hawhangi tunga whamahani. Ko lau tōlu tō pāsese tō ko taha seo hongfulu mataha ni o mai ke he mō te māme hao ni awhi, ko tau se ai ha lau tōlu tō sivianga he aho nei, kai nā kai la i loa i tō whakosianga ki tau sivianga ia, ki he mga honi ko tau se ai tō walatala nei. Koe taha ke kāwho mai he motu ko New Zealand, ko ia ko Dr. Miriam Powys, nō whonga ia ke he motu ke langamatai e whahe malolo seno tō mga honei, pehea ia mitaki lahi e tau whakaholoanga huki pui ha niwe, mo e tau whakatokaanga kua mau kai ke totolo e moko ke he tau maanga. Kai hātakia ia ke he tau tangata ke whakaonga e tau pui ngutu mo e tau pā ihu, tau masks ka ia, ke tui ke whakamahani ki ai. Kua whita ni whoki he kisia ke he tau maanga e tau whakaholoanga nei kua whakangahua ai ke he tau tapua kianga, ke he tau vai tā mase moko ne kua kisia ki ai ke he tau whaitunga, mo lau tōle tau tangata kua watu ai ke he tau pua ki he tau ahatapu, kua tui ai e tau pāngutu ka watu ke he tau pua kianga. Kamarako ke i loa whoki whalo tau walatala hangau ia ke he tuanga he tau numela tangata ni ko mo he ngangau ko visi hong flumahiva ke motu o atu ke he whawhanga pepa po ke tau website he whakatuwhono ne e whahingo ai koe covid19.gov.nu. Ko e tau le kua ni mo ai e motu ke whahita pukua mole ne whai mga hone masia e malolo hila ke he motu. Kua lauia lahi e whahito ke lau he motu. Kai mawhisi e tau langamatai ke hoko mai ke he motu a siko mai ke liu ngahua e malolo hila tunga ni whamahani whakamua. Whakatutala ai e PCN News mo e takitaki he whahinga hua papiliki ko ia ko Clinton Chapman ke he taunga hua ko whakalaulahi mai ke he whahinga hua hila he tau whahita pukua mole. Hana e tau walatala ia. Pehe mai takitaki he whahinga hoa papiliki he motu ko Clinton Chapman, koe ka kano ne tupu tole kua nei he te whahitau pui kua male ha koe tau la kau hila ni nā kai ngā hua mitaki. Ko mena ia kua liliua i whahinga hoa hila mga honei ke whakaonga he tau inisini generator ke tāwilia ke malolo hila he motu. Kua liliu tamo tolu ke puhala ni tāwili hila whakamua ke whakaonga e tau generator whakaonga lolo ela tisol. Hakua na kaila osi tau si whakamitaki tau mena ne kalea he maha whamole si mase hila. Koe tau communication faulta ia ne tau maduru ke resolve, koe communication mai he wala he tau sola, ke he tau inisini, ne ukala he maduru ke tau si he maha honi. Aia nini whaitu tala ki ai mo e company New Zealand, ne manage he wala ia. Ka ko liu te le tolu ke operation ne pai house tunga whakamua, ua whai tu la fitu ia ho he whaitapu, ne whakangahua ki ai. Kapai ononu ki mua, tokai matole power station tu ai ke ngahua e maha tolu nei, a tō mau e power station fo. Kua whai generator whoki kua nō mai he motu ko New Zealand me tahake mai ai he tau whaitapu kamale, ke langamatai he tau ngaho nei, a tō mau katoa toi tō la kau hila ni tā wili hila mai he la, mo e tau generators. Pehe mai a Clinton Chapman koe loa ngai a whoki tau ngaho tō mau maupopo e whali hila fōu. Fua ki ai, mule fo ke da mo ko mole he to covid mo to supply ke tamai to koloa ne toi
tuta ki e tau generator ua no to mai fo he fo na Australia he power station fo. Wa ia ngai ngahua. E da mai to vala ia e do switchboard e do keyboard to control fo. Kai he motor ni hua ki ai. Fo motor mau e mahina to to os test mo commission the new station ia. So me nei ole di fo le mo le to tanga e be ki ma ro hila. Ha ko men na hua ai no to lu ke fire station to ai. Koe tau ngahua he mga honei, koe laili ke mau pāpo i tau lākau hila, ke whakangahua e hila tāwili mai la, mo e hila tāwili a ke tau inisini diesel generators. Whakau e atu fōki a ia ke tau tangata he motu ha kua whakahau toka, ke tau le kua ne kua tupua e he tau ngaho kua maoli. Ka manaka fōki ke whakau e ke whakahau toka mai e tau tangata he motu, e mongo e kua maoli, mua atu ke la tōru he whaitu ke lau he motu, ne loa e masi hile whaina, lo kau kai whaitong. Taka puhala ni nga hua maturu ke tau se do falenga ngau mare palere mo e PCN foki mau e hila ke do reina na ia lofi mo do business foki a to unia te mo do tau se hila ke do manga to mahala e ko mo le masa i hila Koe o kio ke whaheta buka mole, ke he motu ko Niuean, ne whakahoko ai e tato loanga ke whakailoa e tau hingoa halau tūlu e matakau e niwe, ne kua amamuna ki ke watu ai ke he whetoko po ki whiua ke he Commonwealth Games. Kua whakailoa fōki a laua ke fua e masini a niwe ke he taunanga nei, ko laua ia ko Olivia Buckingham, mo biha fōki mo Travis Tapatu e toa. Hane e tau walatala ia. Ko Olivia Buckingham koe whiwhine Olofa Polo no whakemotu ko Niuean, ko whiwhilia ia ke fua e masini ke hem hawhangianga he tau wheua. Koe matua whiwhine ha Olivia ahawa ia he maanga ko Avasele. Ko ia whoki ko whiwhili ke fua e masini ko e tangata humomi ko Travis Tapatu e toa mai he motu ko Australia. Koe hana tau matua mai he maanga ko Mutalau. Kisi ai ke whawhonga pepa ha Olivia Buckingham ko a whakakise hana tau manatu whakau e lahi ke he lilifu nei ko whakiange mahana ke fua e masini ha Niue i Birmingham. Pehea ia momoko ia he mana tuhana tau matua tupuna ha kua nakai momou ia laua ke kisia e aho ia. Kai whakau e lahi ia ke hana tau supporters mai mga whaua ke tau langamatai osi. Kua mana ke matakau ha Niue ke o atu ki Birmingham i Pelitania lahi he matahi ku he whahi tapu nei. Mai ke he tau tangata ke kisia whalu he tau whakailoanga me tau Mai ke he tau tangata ke kisia whalu he tau whakailoanga, me tau ata halau tolu ke whawhonga pepa he matakau Niue, ne whakahingoa e koe team Niue bi uawhimu e uafulu maua. Kua manaki e tamamatua se akono mo e komisia ki hake he kalisia Niue ke whono ai alau tolu ke whahita punei, ke kumipuhala ke langamatai a ki e tuanga nā kaimitaki, he tau tupi moa he kalisia Niue, he tau mga honei, ke tutungia ke ta mamatua kwa ko sipia foki mo lo tolu ta mamatua unu motua. Hanei esta bavihi mo to walatala ia. Ilo ABC News to whakahoko e taha whāne tau si akono ke longana foki whalu hokotaki ko whakatai ai ke whiwhili ki ai puhala ki mua mai e kalesia. Ha koe tau le kua nei ke tuanga he tupe he kalesia nā kai koe tau mana whou. Ko lewa ni he whakisia ki he tau tau kua mali e tuanga hangahanga ke lea he tau tupe maua. Ka hoko ki he tau mahina iulai ke mahina o ke tapa he tau tau. Kua tupe e whalu he tau e kalesia he tau maanga ha kua nā kai lahi e tupe ke tutongi e tau ako ako tau ulumotua mo e tau ako ako kua okioki me halo tula tau tuko ua whoki. Pe he whalu kua lata ni e tau e kalesia he tau maanga ke le veki ni halo tula tau ako ako. Ke tau mahina nei atu maua tupe kalesia he aho he mama he mahina o ke topa. Pe he whalu kua lata ke whai hikianga ke tau ngahua he komisia si hake. Ha koe tau le kua nei kua nākai lata ke lewa pihia. Ka nākai whai puhala fōu ke takitakia ke tau whiwhilianga ke he tau tupe si hake he kalesia Niue. Mai longa BCN News koe ua ni e aho mahuenga ke tau puhala tutuli tupe he kalesia Niue. Koe aho me he mataulu he tau ke tau mahina apelila poko me si pihia ke mahina o ke topa aho he mama. Koe whāno he tau si akono mo e komisia si hake te whahitapu nei, kua manaki ke talia ke puhala ke tutungia ke he toa kako ha kua ku e tupe he si hake he manga aho nei. Ko liu longana foki e tau le kua ke he tau koloa Felisi he tau pisinisi ne nā kai whahoko mai ai he tau wakalele he tau mga aho nei.
Koe tau ko mōli fōki ne longona ai e tau tōngi pehe nei he tau makeni ki he motu ha kona kai whamoa e tau koloa Felisi ha lau tūlu. Si hanei a Saraya mangawa me tau walatala ia. Kua whakakisi ai e tau manatu nā kai whiawhia he tau pisinisi puhala mai he taha i meli mai he takitaki he mtakau he tau pisinisi Chamber of Commerce ko Catherine Papani. Pehea ia kua hauhau a mai nā kai whiawhia e tau maukoloa. Ha kua lea vai e whakatali ki he tau koloa Feleti halau tōru. Mai kua wha utahake tumau mai he whakalele mai nā kai whai whakailoanga. Nā kai whau e tau le kua nei koe tau kua mole ni whakakisi ai e tau manatu nā kai whiawhia he tau makeniki he motu ha kua nā kai maua halau tōru e tau Feleti. Kua matuta ki atua PCN News he mahina me ki he kautaha e New Zealand mo e pehe mai alau tōru koe lahi he tau le kua ki he tau puhala uta Feleti. Whālaui atu mau ha koe nganga ko visi hongwhulumahiwa kua laui ai hiwangofumalima e pasene he tau koloa Feleti he lalolangi katoa. Kai kua whiawhia e kautaha e New Zealand ke lele mai tumau ki Niuean he tau whahe tapu takitaha. Pehe whokea e New Zealand na kai lai he tau space ke lata mo e tau koloa Feleti si koe whalana ki ni alau tōru ki he tau mau koloa ko tātu e tau koloa Feleti ke whakawhano mai ki Niuean. Ka whakamailonga urgent tō mailonga e lau tōru. Kai pehe whoki koe tau koloa mai whahi malolo sino kua mahui ngalahi mo e tau whakawhano mua e tau whanga koloa pihia. Koe tā puhala ke hoko atu e tau ole me tau tongi he tau pisinisi he motu ki alau tōru kua tau se e tau whiwhilianga kua lata ke whai tangata ke puhala atu he mpalau tōru e tau manatu ke tau whakatutalanga ke he Air Services Agreement. Koe maweheanga nei ne kua whakamōli ki ai e whakatuwhano Niuean mai kautaha Air New Zealand. I loa e PCN News nā kai whai tangata mai mtakau pisinisi ke tau whakatutalanga ke maweheanga nei. Ke he ahawhaiu mo he whahe tapu kua mole, ne whakahoko ai e taha whakaholoanga mahuinga koe Academy for Women Enterprise Dream Builder Program. Koe whakaholoanga whakamua ne ke lata i me tau ua awhi ua fuma ua, ne whakahoko ai ke he pakawhono he matakawi ko Scenic Matawai Resort. Hanei a Saraya mangawa me tau walatala ia. Takitaki ai e Jasmine Lee Vaha mo Crystal Vilitama Smith e whakaholoanga hea hone kua whakahoko ki matawai. Koe kakano uho he whakaholoanga ke fua ki langmatai mai whakako e tau whiwhine he motu kua manako ke kamata pisinisi mai langmatai e tau whiwhine kua whai pisinisi ke asihake e tau ngahua halau tōru ke he motu. Ko lau tōru ni ne kua whakakise e tau manako ke tau tohi ole kia au o Niuean ne kua whiwhini moe kua whalataha atu ke whakaholoanga nei. Whalua tau whakamatalanga kua longonu ki ai mai he takitaki mai he mtakau he tau pisinisi Chamber of Commerce Catherine Papani. Komisina toko lunga hani Australia, Louise Allerton, mo takitaki he pisinisi hana ko e Buck Chicken ko Susie Valivaka. Tola he fluale te whakaholoanga ko mai ke he mtakau o Niuean ke whakakise mai whakawhiwea e tau whiwhine he motu ne kua manako ke kamata mai asiha ke tau pisinisi halau tolu ke he motu. Tau whakahoko e whakaholoanga nei ke hong flumawha e tau whahi tapu he katoa. Si pena hatu tūlu tau walatala tutupu ke lata ia moe awhiwhinei, lono wha moe munuena e pō tō liu whilewea tu tūlu ke whae tapu ka hau.